kat khot belai po ong kumne uruspa na du jok u ong yo Abraham kumne ong pa yo Lazarus ban mi nang ne ke jaka ban le ye thu shegi para janga ki badang im yo le se kin poi shine ke jaka ka bang poi u Abraham u ong kinam ngai la da kim ngai yo Moses kinam thol pa kinam ngai wara mi pat we ro briu nek ba yap une urus pa ong thot lai phu ong em ko pa Abraham la da we ubriu ubom mi pat na ge ba yap kin ngai ba yu kin kala ba mot ngam ti balai ni ga khana ga long kum ni ta ba ngatip ye ga we ga jingja ka ba shisha hadin bo jisu upan mi pat yo Lazarus na gi ba yap ha gospel yonis no ba khat we upan mi pat yo Lazarus u ba yap la sausngi kila le tep yu shalom jing tep tana mar ba lom jing tep ju ki kam le kum mangi bangi ti shapok khndo maki pat ki ti de thliu hang ni ha kalong kum ga kenro ti hang tu tep yo breu jitai pom de ras pok khndo kum ne kalong kum ne te hadin sausngi jisu u khot yo Lazarus mi pat hagal nong ba khat ar ka bible kong te ki jiu ki wan gitu kham tam ki pharisi kham tam gitu ki nong yalam niam jong niam jiu ki wan ban pej om tang yo jisu ki wan ban pej ro yo Lazarus ba ki bana bo mi pat ngi ba yap tip kumno ka bible kong kim sngo tanat ikini ki de kwa ban pen yap se yo Lazarus namar ba de na ka daw bo mi pat une Lazarus ngi ba yap ba ki jiu ki ngai yo ne jisu ha je ka ba ken ngai ma ki hau ne jisu u ba de mo u Chris ki isi penban yu bo pemi pat yo Lazarus bagi kwa ban peniap se yo Lazarus ta de gospel yones no khat art khot ba khandai bat ka ba shipo ta ga de ka jing batai jong yones pikan mau mentai ya tu khana jong ruspa Lazarus ruspa hadu jok ang ko pa Abraham ong yo Lazarus ban mi ne ki bayap namar la da mi pat ubriu ne ke bayap ten ngai bai Abraham ong ngane thoi me ji sha la da mi pat ubriu ne ke bayap ro kinam ngai la da kim ngai ya ke bible la kim ngai ya ke jing tho la da kim ngai ya ke jing tho Moses la kim ngai ya ke jing tho jing no thol pa kinam ngai wala da mi pat we ubriu ne ke bayap tim nem kata ga de ga jing long jong ga dong no ubriu ubom kwa ban ngai jisu Ukraine selade ong wat la da nga mi pat ne ke bayap pina me ngai bang ade Ukris Lazarus mi pat ne ke bayap ki me ngai ngam ti bu e to Lazarus ubo jisu u ya tho hane parchi yol se usiat parchi chapa une Lazarus ubo pemi pat ne ke bayap Tip kay bejau ni Lazarus ubo mi pat na ke bayap hal no khat we ja ayu ye u ha ke ji yap tu sau sngi ti be ai hadin bo Lazarus mi pat na ke bayap mong kan ye thoi pi ka cher khay nga yo i yo ruspa te bo yam kang no don a ban ong namar tip bo yap Lazarus yo thia sau sngi tip don history bane tho khana don story bane tho khana ka e baja ha gitu sau sngi uyap yo thia ka chi yap tip e ta ga de ka jingja yo Lazarus ha gitu sau sngi ta ga de ko me jong jiu ba ta ga de ka shisha ha bo bru yap tip e kam de kum ngene ga parshi bo jisu tho Lazarus yo yo tai ruspa bo ang
Lazarus hadin bo Yesus pemipat yu uklem ong ngawan na sila mga Abraham ang nithopi ko gi jiu bara khoi to pinenge no dan story ban yatho na ba tip bo yap te bo pli ushu kendit na ga ji yap ushu tip bo don ha ga jing te pleng manta umi ne ga yap uklem ong ngayo I yo ruspa bo le ben yang ngai I bo gum dam no sengap ngaklem ong bo utau Lazarus ubahagan ni farsi udah utau Lazarus ubo Yesus pemipat ngaklem ong tambah gede jing ringdur bat ngan ringdur yepi menta ban ngakwa ba pin yo I kumne ndah bo Yesus pemipat yo Lazarus nak bayam kicu kim ngai bat haga to gejing pemipat Yesus yo Lazarus nak bayam Lazarus don story ban ya tho ke ga baja haga jing yap jo hisap sengi don story tip mdei kum gato ga khana gato ga story ka farsi Lazarus baru spa mdei kum gato so kala le se bandai ke jingrung dur jong Jisu sepang uto Lazarus bo pemipat ne ke bayap kamut bagalong jisa kum ne thik ha ga farsi ruspa bo Lazarus kam dei